Sa nama je, čujem, dobra atmosfera tamo kod njega, gospodin Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj. Ilija, dobro veče. Bog vam dao dobro. Kako ste? Dobro živimo, a vi kako kod vas u Podgorici, inače u komplet Crnoj Gori? Skoplju. Dobro je li to veće društvo tu oko vas? Ovo je u sred gradića Šipova, u jednome centru, tu jedan uzoran kafić. Aha, i tu su se okupili... Petkom navečer, malo omladne i tako. Ilija, vi ste dosta popularni i kako u Šipovu, tako u Crnoj Gori cijeloj, možda čak i u Srbiji i u Hrvatskoj. Da li je to tačno što ja sad rekoh? Od svega izrečenog vašeg još tačnije, još više i mnogo više, i šire i mnogo šire. I dalje mnogo dalje. Da. I gore i mnogo gore, ako se može kazati, prema gore kad se ide. Samo će biti bolje ako Bog da. Biće. Recite nam, evo za početak, nešto o borbama bikova koje vi organizujete. Koji je najjači bik i zašto je biku Bog dao toliku snagu da čovjek ne može niti da ga savlada? Da vam kažem, kad me pravo pitate, da vam odgovorim ono kako znadem i umijem. Što se tiče toga tradicionalnog sporta, odnosno korida, toliko upućen. Signal! Alo. Evo, prekinut ćemo nakratko, pokušat ćemo ponovo s Ilijom da uspostavimo vezu. Zove ga neki mobilni, to tamo do selo da ti bežiš. Nije neko baš zove da mobilni, on je signal mu je nikakav. Nije. Jes. Nije, nema me... Jes, ovo je na mobilni, jes pričao. Da će bi izašao iz kafane da je na mobilni. Stio sam mu kažem, izlazi. Napusti lokal. Napustite mi lokal, ili da zoveš vodnika da mu kaže. Alo, Ilija! Alo! Pričate li to s mobilnog telefona? Sačekajte malo. Molim! Alo! Pričate li, Ilija, to s mobilnog telefona? Pričam sa fiksnog telefona iz jednog kafića, jel te me čujete? Bežično, je li to bežični telefon? Bežični, jel? Pa umirite te ljude tamo jer gubi se signal. Molim? Umirite ljude jer se gubi signal! Umirite se ljudi, gubi se signal. Jebite mater sebi. A ko vam je to, gospodine? Šta vam oni pričaju sa, gospodin Ilija? Alo! Šta vam pričaju da umadu? Da govore tamo sjede. Koje govore? To su... Šta oni rade tamo? Da li vi razumijete da gostujem ja na Podgorici? I tu je gazda, ili više na mene ili njih, ili šute. Ma umirite tamo te ljude. Umirite ih, oni žele da vam... Ponovi! Oni žele da ometaju vaše gostovanje. Ilija. Dobro, ja sam napravio kardinalnu grešku što sam došao bez neozbiljnu tu djecu. Tako je, oni žele da ometaju vaše gostovanje u našoj emisiji. Možemo li vas mi pozvati na neki drugi telefon možda, Ilija? Alo? Da, Ilija. Može, kad god hoćete i želite, daj to preneste i prevedite i kažete kad. A evo, sad ćemo nastaviti dok se bude moglo s toga telefona. Recite mi o bikovima ovo što smo počeli da pričamo. Zašto je bik toliko jak? Djeco, ne čujem šta otuda ovaj čovjek kaže. Mali. Izvinite što kaže mali, to sam se prišao. Ma nema veze to. Da vi organizujete borbe bikova, čuvene koride. Recite nam nešto o tome. Slušaj, da vam ja o sebi kažem. Da. Ako je pitanje baš direktno o koridama. Da. Ako je pitanje direktno o koridama, rekao malo pre vam ja reče, mogu o tome mnogo govoriti, a ponosan sam što me komplet sluša Podgorica i šire Crna Gora. Ja bi Oni vas, gospodine... najvolio. Gospodine Ilija. To tako. Recite Da to... dođem i uživo gostove tamo u vaš studiju. Da li oni vas uznemiravaju u tom kafiću? Čujem nekakvu malu tamo. Popila omladna petkom navečer, pa ne znaju se kontrolisati. To su djeca koja kad popiju 2 pive ne mogu se kontrolisati. A ja sam u svoje vrijeme bio sa domaćinima i pio po 3 dana, pa sam bio uvijek priseban. Zato nema zmajeva više. Jedan je zmaj u svijetu čitavom. Kada sam ja uzimat u Jugoslovensku narodnu armiju,
ko bili. je kao u novorođenče, zato sam ja taj čovjek da mogu da se kupam. Pa da mogu da se kupam zimi na studeni kada je ispod 25, ispod 0 u Rijeci planinskoj gdje ne može svaki ljetni. A gospodin Ilija, Da mogu ovo, da mogu ono. koja vam je krvna grupa? Ne postoji i nemam krvne grupe. A mora neka bit, mislim možda nepoznata, ali neka mora bit. Molim, A da li, koliko vi žena, ja sam čuo da možete dosta žena da opremite, da vodite ljubav u toku jedne noći. ja mogu od 5 do 10 žena da opremim. Mogu da opremim od 5 do 10 žena. Na noć. To znači ako je riječ o 5 žena za 5 sati, a da na svakoj bude za tih 5 sati najmanje 5 minuta. Ako li bi samo 44 minute bio na jednoj od tih 5, To bi bio- bio bi opkladu. A mnogi se i moji ljudi kladili na takvu moju sposobnost. Ali u 145 minuta kao jedan školski čas ja mogu da produžim da bude Mali odmor. Pa ako treba i veliki odmor i tu izađe oko sat vremena i samo poviče se sljedeća. Ova završava sljedeća i tako 5. A ti, ajde kupaj. I tako sam porno filmove snimao. To je zabilježeno i dokazano. A ovaj gazda srđe ovoga kafića, tišina djeto, je očividac. On je rodom iz Kupresa. A taj Čakija Marić Ratko iz Kupresa, koji je takav materijal odnio u Kanadu i obogatio, ima sad jako imanje i bogatio šipova. Na račun toga moga porno filma. Nećemo samo o tom čovjeku govoriti iz Kupresa. I mnogi pirati su se obogatili na račun Zmaja. Birači mislite? I pirati, pored tih ljudi o čemu pričam. Da. A ko su bile te žene s kojima ste vodili ljubav? Da li su bile prostitutke ili ko su bile? To ima zabilježeno. Zabilježeno. A sad ja ne bi puno to javno pričao. Ako kažem sve, šta će meni ostati? Jer ja, poslije Đurđevdana, moje krsne slave, ako ne riješim problem, izvinjavam se, pardon na toj moj riječi, ako ne riješim pravu stvar, ozbiljnu stvar, sa mojom djevojkom, kojom sam se zauzeo već 2 godine, i ako ne dođe do braka sad ovoga proljeća, ja ću otići u svijet kao najuzorniji muškarac da pokažem to šta mogu i s čim je nadario Bog. Jer to što mogu ja da radim, ja nisam vidio nikad ni čuo ravnoga sebi. Mnogi su to pokušavali da približno rade, ali ni Kamađesi to nisu mogli. Ona Severina iz Hrvatske, onu bruku od 11 minuta, što je snimila i dala u svijet, kako ću ja to pobiti sa ovim svojim sposobnostima? Kada pet Gospodine Ilija. bude po sat pod Zmajem, ali Zmaj izdati neće. Taj orgazam, ja kad dobijem, u mene je krut mišić i ne spada. Isto kao u auta kad se... Tišina pičkava materna. Ovo je gostovanje. Isto u auta kad se upali turbo mašina, motor, onda to ide još bolje. I samo udovoljam žene, toliko koliko njima treba. Još ni jedna žena na svijetu nije ostala sa Zmajom nezadovoljna. Pa taman da je ne znam koliko gladna seksa. Ako nikad nije, a mnogo puta Zmaj
I ne muštim. Ali, šta da vam kažem? Ilija, Srđo, kažem da je gostovanje. Ilija, Tuću te momke poslije gostovanja. Pa pička vam materna daje mi intervju za Podgoricu, za svjetsku javnost. Jebe vam ja mater, pobićemo se ja. Ili ti omiri ga. Pa Srđo, pička ti mater, što ne govoriš? Ubićite me i njih. I slušajte me dalje, ovo je milicija došla. da. Slušajte me dalje. Popila, omladna. Ova.